E toi whātalo whātole whapopongo tala whau mole nei au auli. Ua la tamaile aso mua iulai e amata whaamamaluina isi tula fono whau mo whale nofo maututongi. Mata iala e tataona muli ta ia I lātou e ona whale nofo maututongi po o landlords. Peitai, na lipotiele Radio New Zealand I le tai ao na leila. E toa tele landlords ua lātou moli maumai, lātou tele I loa ia fesuia inga I le tula fono. Lea e amata whaamamaluina ia iulai le aso mua. E amata atu ia iulai ona whaamalosia ona whaia e landlords o vaenga whaamawhanawhana I whale. E le ngatai masini whaamawhanawhana whale, ai ia fo ini insulation I lalo porkalame o le healthy homes. E tusa malitolu se 10% o tamaitia o ngai Dunedin. O lo ono nofo I whale nofo maututongi e le o muli ta ia I tula fono whale. O le toa tele o tamaitia le o mawhai o na talo sanga ma fesilingia landlords o no le fefefe. Ina na I le o lato reference po o li poti pe asu e nisi o lato whale le lumanai. E te tawana muli ta ia e whale nofo maututongi umai a tula fono. E au fia I ma whale le malo wa apea whale tu ma oti. O le vai asona te anei na mawai e le UNICEF whaasalaunga o loo whaaulu talaina e whaapea e whaatoluina e mawalunga I le numero tupulanga talavau pule leo lai New Zealand pe a whaatusa I isi atunu utetele o le lalolangi e le leita mao a inga peitai o loo te teeni tangata suesu e se toa lua mai le University o Aukilani I afuai numera o tangata suesu e ai o lato mai whaapitoa I le soifua maloloi no mawhauwhau o talavau e whaapea e le sao ia tala na au mai o la soluluna te anei na whaasalalawina ia li poti e whaapea o New Zealand o lo pito maua lalo I le whaatulanganga o atunu e tolu ono I le soifua lau le lei o talavou. Na ta uafo I se tasio polo fesa I New Zealand e matua ia te lava ia whaamatalanga na whaaulu tala mai I lunga o penga o fesota inga I le lalolangi. O lo tu whaatasia le matanga luenga o le soifua maloloina ma le matanga luenga o whaamasinonga nisi whaamaumaunga o le pule leo lai tupulanga talavou. O le aso sa nei aso loas fululi mo me I le vau le tulai ono I le fitu I la fiafi ua whailo mai ai le nima e whai ai le whaataita inga mo New Zealand atoa I fe autustusia e la fo atu I telefoni fe aveai. Na whaalia le whaatonu sila o le puipuinga o New Zealand John Price e tā ua ia whaataita inga ma a whai e te maua ia fe au I lau telefoni ia ma Tala, tā ufi ma whai tau le lei o na o le ata awina atua ia te oe le whaalavalawe whaafua sei ma o le a fo I launga I o inga e whai ai po fia fo I te taona e alu I ai mo nisi whaamatalanga. Mo I lātou e le manana o e maua ia fe au I le whaataita inga I la sosa e te taona ta pēlau telefoni pe tu I le airplane mode mai le itulai ono I le fitu I la fiafi o le asosa nei. O nisi o suinga te tele mai le tala whatatau au tu o le tupe po o le paketi le malo lua whelua 5 na whaasilasila I le minista o tupe Nicola Willis I le asona nafi. Le whaititia lea o le saufanga le malo I le Kiwi Saver. Ua whaafa le tupe au whai maasani ma ua pa ui le lua se lauono tasi tala I le tausanga. O le asi itia fo I mai le 3% I le 4% I le 3 tausanga o lumanai le saufanga a le whale whainga luenga. A o tangata e silia ma le taise lau walu se fulu wafe tala na tupe maua I le tausanga. O le aia le mawaina le saufanga le malo mai le masino Iulai. Ai o tupulanga taise fulu ono ma le taise fulu fitu tausanga le matutua. O le mata o na ngavaa I saufanga le malo I le masino Iulai. Na whailofo I Willis se suinga I le whaafenga tā tiri leo talosanga mo tutongi tutusa. Leo le awha asao I nai le lua desima le fitu biliona a le malo. O le masino a perila I le tausanga asau. O le ale mawai a inga e ilunga ato le iwas furu fitu afe tā la tupe maua. I lalo o le porkalame o tupe mota maiti o le best start. E whaapale nia tupe o le awha amuta mai tupe faufa alue ono desima le fitu biliona. Ma o le tele lava o le awha awalatu I paketia ua whaupopo mo le soifua maloloina, haonga, tula fono, ma le puipuinga. O le apa ula fonga mo pisinisi I lalo se whainga fau. E ave ese ai le 2% mai le tauani a se ta fau. E peo masini, ma mea whainga luenga. O le vaai mamao le malo. O le ama whaiona si iti ai le au te linga o le tuuwhaatasinga o le tamao ainga o le atunu upo o le GDP I le tasi le pasene. Matutongi I le tasi te sima le 5% I le isi lua se fulu tausanga o lumanai. O se tasi o suinga o lo o whaate I ai. O le folasanga I whaate tau I tupulanga tai se fulu valu ma le tai se fulu iwa tausanga le matutua. O le afua la tau benefiti e maua pe asa ili a la tau ngaluenga I tupe maua a o la tau matua. O le vaai mamao I ai a lea polisi
o le whaasauina i le malo le tusamali se lauono tolu miliona i le isi whātausanga peitai e le i whaia se whai unga le kapeneta i le mawalunga o tupe maua a mātua e fua iai benefiti a whanau su engaluenga ma benefiti mo e fia maua vave se fesosoani. Ua tuina atu le malo se lui i le Radio New Zealand ina ia whaalelea atini la lato au nanga ma ia whaatuatuaina ua ave esea le se 10 miliona Tala i le tausanga mo le leitio New Zealand mai le pakiti na whaalau i loa na nafi. O le tala whaatatau le tupe lua whelua 5 ua whaititi ai le whaatupenga o le leitio New Zealand i le whaatesi ma le 1 miliona Tala i le tausanga na sitia le whaatupenga mo le Radio New Zealand i tausanga ua tuanai e awhia i le 2 miliona Tala sa whaupopo i le lua whelua tolu whaapea le 7 miliona na siitia i le lua whelua se fulu. E uilawa i tupe ua whaititia ai ua lui ina le minista mo whaasaralaunga New Zealand Paul Goldsmith le leitio New Zealand ina ia whaalelea atili lana au nanga ma ia whaalawa i tele atu lana au mai moa. E finangalo ese le atunu ia inga mamafau benefiti mo tupulanga ele aini ngaluenga pe ona whaalawi loa ile tala whaatatau au tuo le tupe le aso tofi na folasia ile minista mo le atina enga wanga feso otai Louise Upston o le afua benefiti e maua e tupulanga ta ese 10 ma le 10 tausanga le matutua e su engaluenga ma e mo o mia vawe se feso soani e fua i tupe maua o lato matua o le a polisi o lo ovalo ia le whaasao ina ile malo o le tusa malise la 1 miliona i le isi whātausanga peitai e le i whaia se whai unga le kapeneta po le ale tupe au whai e fua ia benefiti ua whaalie Upston e amata whaamamaluina mai ia iulai o le lua whelua fitu ua whaia le maloia la asanga ina ia mautinoa o ngā luenga po oa onga e whaamuamua e tupulanga tala vou ai le o le whaalangolango i le benefiti pe ona saunoa Upston ma ua whaamanino mai lea whaalinga o le taise 10 ma le taise 10 tausanga le matutua e le o onga pe whaingaluenga ai le o mawhaiona whaalangolango ia i lātou lava i tūlanga tautupe e te taula ona fesosoani i ai o lātou mātua ai le o le au whaila fonga. Na saunoa Kay Brereton o se tasi whina mata upo mo tangata benefiti o se ngai o inga whaanoa noa tele le whaawhaingata mo tupulanga talavou le maua benefiti ma ua peo le whaingaoni tamaiti ua maua lunga tele le numero tupulanga le aini ngaluenga ma o i lātou ia lo o mo omia ina le fesosoani pe a fio ese mai o lato a inga matuto atasi mai o lato matua pe ona saunoa Brereton. O lo whaia sa ilinga leo i le mafua anga le maliwa i o se teine i titi tolu tausanga le matua i kai kohe na wala au nanga tali atu i whaalawe whaafua sei i se whale i Tawanui Road pe tusa o le te o le ono i le afiafio le asolulu mai le i mawhaiona whaasao ina leo lau le teine i titi ewi i tau mawhai ngā fō mai pe ona whaalia le leo sue i a Reese Johnston e le i whaalau i loa ina le mafua anga le maliu ma o lo o whaia i ai sue ngā. I taalonga, na whaalawi loa i komiti whaatonua taalonga o le Run It Straight, o le ato e whaia nisi taalonga i le lumanai, e ui i le tele o whaitionga ua whaa o atu, e winga i le saonga le mu mo le au taalo. Na whaia se whaasara launga i whaamaoni ai le whaangaso longa lona tolu, o le Run It Straight, ma se whaailonga tupe mo le manumalo, e lua se lau 5 fe Tala, e le whaamautu ina mai se aso ma se nofoanga, e whaia i si taalonga, ai ua whaamautu mai, o le taalonga muli e whaia i totono o le whale. E to lua tau le lea na wawe whaamaamulu ma le taalonga, lea na whaia le pōla solulu, ona o le isi na matapongia, ma le isi na pongi sālewa ai, ona o le maalosi o le feto ai o ulu, i le taimi o le taalonga. O le aso atai au i le te o le fitu i le afiafi, o le awhetau iai au o le Chiefs ma le Moana Pasifika i le malai taalo i Waikato, na tā ua e Wallace titi o le Chiefs, e le o se taalonga whaingo fio lo sauni atu i ai. Mana ia whaasoa foi i le mata ina o le taalo ari sāvea o le Moana Pasifika, i le taalonga i le whai unga le vaiaso talu ai. O le au o le Moana ua whaalawilua mai o le numero tasi, ua iai tito tui pulotu, lua Millennium Sanirivi, tolu Feleti Sae Tau for All, 4 Tom Savage, 5 Samuel Slade, Miracle Failangi numero 1,
fitu o Ari Sāvea o le kapiteni, se misi tupo ta e lo le numero valu, Jonathan Taumatene numero iva, se fulu Patrick Pellegrini, se fulu tasi Solomon alai malo, Danny Toala se fulu lua, lalo milo se fulu tolu, se fulu fa Kyron Taumoefolau, ma le numero se fulu lima o te evita ofa. O le aufa leo o iai Samuela Moli, Abraham Pole, Chris Apoa, Ellen Craig, Sione Havili Talitui, Melanie Matavao, Julian Savia, ma Jackson Garden Bishop. Tala fo ia mai le si fofongo le lau mua mule ni vaenga o le aso.